205. A dobro, sila gore dolje. Malo ti ispugan dalje konjaka, ali vjerujem da je to namjerno. XT640 konja, super motor, to vi znate vjerojatno bolje nego ja. Dejan Poljar, na motoru. Kažem, ima nekoliko pozicija na zadnjem kotaču, pa šta to značilo? Inače vozio na zadnjem kotaču 30 km, što zaista je nešto respektabilno, a isto tako ima jedan međuprezimičan rekord. Ovi čini se reći da nije poznao kata, nije poznao javnog bilježnika, ali zaista je čovjek je fenomenalan. Isto tako vozio je bez ruku, sjedeći na rezervoaru sa nogama preko volana, i tako je vozio i izgledao rekord